kublay piparalo kani kadai gitu ka smartwatch kabangayo na lucky draw kwa paniya kalay da isar iwan mi o kamslem ngala iyo ika henry na kadaw jong gajing sitong ngamla ban pen ihipi tementa ngan pen ihipi kalong kuno te baik kalong syak pe itenan ni udah charger kani kadai gitu ka watch ni udah to strap ubayong te ngalay tangan plika kalong kuno ngan sa hikai yaldi ngan sa pek pinia kalong kumno ban connect ya ke phone kumno ban connect ya kini katai ngampat nang hira ngam su pendon kam kum kini tekan men ngan sa pendon kam bendala pendon kam tangan san nang hi kumno ban pendon kam to ku blai shiboni pisar na ka benta kajing sbon jong pi par kam tam e na ka benta kajing ai man sim jong pi kumno bangin tray kumno bangan yaine kani ka NV Shopee kajing sisya ngala join la kham slam bad isar iwan mi ngila kham tray kham slam hi kani ka NV Shopee henre ngila kham kenja te mentang ngila sedang ban ki imbiang te ngakarpat ipiru perlok bapin ya tray sitom kani ka company kalong ka ba mantoy sipon madangi tray tista ya kakam kanlong kajing kerku yangi manginang yo yaki income ki babuncay manginla ban kamay day tang nakini ki kip tanray ka bakong santu tam kaday bangin yo yaka income na kabangi tray na kabangi invite yaki perlok jongi man lakas ni kublay sibon ya pisal kublay sibon ya piru perlok kublay sibon